Asian Oil Company chali rin tlak takina ansiam Ultraflex technology mga formulate omchun Petronas engine oil hian lirthi engine avong dai chakin ari thlingi na smooth ema ada irin tlak ve zung te angai lova an rin tlak zia ti chiang tu ti chukovela motorsport liam berber Formula 1 Mercedes AMG team le MotoGP ya SRT Yamaha team te main sponsor anin he ania ilir thei ti anlo tlawa khal alo nom zok nan Petronas engine oil hi ilo mang ve ngei donia 65 Darden's third biker jamboree second moto novice class atang bulin tranang tuna hian 15 second bot ai tar mega 5 seconds tunge hol shot changango le moi puya pernol mai tunge hol shot changangi nanang shonan hol shot aron changtlat mai nan moi pui sa kan rai dam nei chat sar kan rai dam nei chat atron tutlat mai lar khatur taka kan ngai ni ama ro kai mun na voi kan to aniam avoi khaton tlan na nia 65 Darden chi soyang dewin super cross track ani lawa notice kan fiat la super cross track ani lawa hi outdoor track puiting ania notice a phei chonin aum chuna ni heng ka sia anon tlana nan moi pui te po super cross track a chon tan tha thin viawa amaro chu avoi kan na te ni bok ne ni china khan ron pal lo maya han en zelang rai si nijin khan hole shot kha kan soi u ka alo se thiam lo te kanom pal ta bin motocross bi ka hianin hole shot hi starting atanga first corner kongkwal ma saber kan ti hetaron exit ma saber hi hole shot anti thinta hun chen khata phei chuan le hun tam taka po nya chen khat cheu po ni lovin hun tam taka phei chuanin hole shot chang hi lomman te a hanian pe thina hi motocross bi ka phei chuanin a hlu ema a chan chu a race track a hi metal road te lo ni lawa kan thiat thin tam tak race kan thiat tam jok ang ani lawa a track hi voi khat an tlan kual hian an line thana hi Indian an tuna po khan kan huang khan Sean khanin outside line ron kana amaro chu atnunga mi te mo khanin a line thana kha lo rap cheta se a line ngai kharon kal le hi som thina ni chu wangin line hi an left dina hian dang ta tuna point left ruk ani ta achangin outside line tlana nga ya achangin inside line tlana nga ya chuan tuna kan huang bok khanin jump te po hi achang chuan tho faka ngai thina achang chuanin thok manglawa tlan chak jok chang om ta kha chu an in fight dana zir kan in fight dana zir ti mayang kha khanin achang chuan tho waka advantage om achang chuanin tho wak lawa advantage thajok kha a om thina ni kha wang khan motocross chu kan soi tawng khan lep dina line dang tlan le bok nen soi lai mekin Lucas a lo tlan sual tat mai an pot chuak nok ka ki so yom da om zia chorin arais gaming asin arais game hian a hril bera hi line ngai a zot lo line hi left dina hian line ngai hi a than thei chi lo thina achang chuan inside line a chak dewa kwal thei ani ta amaro chu kha nung lampang ami ten line kharon ti chata palta se outside line te mo heta qualifying line kan ti thinang te po kha khang te po ti vele de hi lo ngai thina khawang khanin motocross chu a technical hlom to pani soi nu kha tu na te po lal rin puya khan chaltlang la rin puya nakina pu ni meitu la rin puya hiani aron thok wak lem lo ni mitam tak chon tho wak kha a mu nam lutuka en tu tan chuan amaro chu thok vak si lo khan advantage thadeu thek te kha om thei ta ni amaro chu chen khat lai phei chon ni china kan soi tong khan race game a sirin tho vak te kha ngai thina tho vak lo khan time kha at mang tlem jok dina anita an tho tu khan hun at mang rea leyan juk de vak khan hun khan mang rea wa kha
an pa mi te tan dan zer le an no mi te tan dan zer khan oh khami kha mani in adjust yam ngai oh mani adjust here ma khan ni deuh mai oh tuna hian novice class kan en meka novice class hi kan hriat danin an hingangin race expert tiang emema bultran thar ni si lo tlan ve nual to sul nu lo nei ve to amaro chu expert la phachi si lo timeng ton hriat langa lutuk si lo bultran thar la ni si lo ho ania an tlan hi a mu nom khop mai le kan soi mai thei lo motocross hi taksa le ril ru fit ngai em ania I rui thei thil ne na in rem lo hui hwal ania rui chunga kan tlan ange ti ngot chi ni lawa o lukasan sang pu lo kian tlat mai nga tinge o kha bike lama har sanna nei emoni nge kan ni jina kan soyang deuh khanin te kan han huang hianin kong chetlan de chu ka thiam alom kan fe kong po tha kan fe kong po tha tia kan fe kong te po hei kong ka chia ka tlan thin ti hi race nen hein ang lawa borok hi race borok hian thila hil em oh hei wal boya BVP oh I bong veng panin tia oh ani hi tuna han lep ruk an zo chia novice class second moto ania second moto tanga ron tran hi first day lama khan first moto an tlan zo to a point system akalania first moto a point call second moto a point call kha third moto thlengin a hrilta race khata first moto che chhia kha second moto ron chet thata third moto ron chet that chuan lom dong dei theita ni pakhat na ni reng hi angai kher chuang lawa pakhat na ni reng chu du thu sam chu ni viau ma se oh larin puya chaw deuh to ni nga tutlat me puya bula abai karon kewa oh so yang deuh khanin point system ani wang hianin ril ru man angai hnem em ta pakhat na thlen nang chu du thu sam ni ma se I pahni na polo thleng se pali na polo thleng se khata atlan puite zir khan an point system kha I adang ve ta totina an point kha hol oh khol thiam kha ni me oh apoimo oh ani deuh ben chu Lucasa tunaron finish dona oh Marot, tuần lai cái motor engine rồi mong hơi dictate này lo mấy à, anh em mong là trang này. Oh, Petronas engine oil ni mấy lo? Anh em Petronas engine oil. Petronas is lo mo? Sẽ là Ngay khi rồi silang che, Covel motor intlansiak na rong pui ber, chung lu ber. Formula 1 F1 racing a, voi riet lai world champion lo nito. Lewis Hamilton a motor kal Mercedes AMG F1 kal. Ang engine oil ng manirin. Kasi na. Petronas engine oil ni may lo. Ni mo. Oh, nafang ko. Hey, tiang hi. Oh, chuan. Tata motor na wen achanti mafangin Petronas engine oil hi lo man tlan per ni may ka. Pamang ve ka ro. kan lo le ta beginner class third moto atang in en le oh 5 seconds board at eng lawa oh tungai hol shot chanang oh beginner class kan ti hian en tu te lo hriat thei dan turin ton hriat la nei lo abul tran na rabi thar ron kai ang ni chu ni ta mei ta beginner hi third moto bi kan hemi video kan huang hianin third moto bi kan ti na chan hi chu first day lama khanin an mani hi class hemi beginner class hi an tam deuh hret wangin qualifying type in an tlana group nia thenan nia group nia khanin atlan tha paruk ve kha kanin wa a point sakha point system atlan kan ti to khan point sakha a tha paruk kha hit 1 le hit 2 atlan point tha pahnia kha an qualify ta ti chuan than moto hin tlan ta beginner big hi tuna hianin final race me chu hi min lo en tu ten lo hre thiam du dan tu chuanin i class dang ne nei an lo ve deuh na ni chu hemi hi race 1 le race 2 kha point system in an kalta a thafal paru kha lut zelani ta chu so patin tlan ta
tuna hian pakhat na le pahnih na le pathum na kha an ni ngal tap o aron tutlat mai tunge ron tu ki o a tho them a tho the an tlan chuak tang tira ma choi ki jump start ani le lo chu chang kha an sikhi samla o hi a race end thang lo hian ni ma an choi lu hian in jump start hin ti le thina jump start chu circuit race ate ko kan lo to thawanga motocross ate ko ni thin ta circuit race anga chuanin jump start hi light system ani ta circuit race a chuan light athim ma atlan chuak hi jump start ani ta ke ti che hi ma choi le choi lo hi o om je nei lo ma choi le choi lo hi o sil bak lem lo tuna pe chuanin hei motocross rules banga in gate tu wala tlan chuak ani ta jump start hi a thei lo tu ani pakhat in jump start chuan an vai hin an tlan chuak don lo race start ani don ta ma choi le choi lo lampang kha chuan a sil bak lem lo chuan khi an han jump ta ne an suspension hi sei fi le la hi o an sia tangin India rama chuanin hero hogi ani deuh mai a motocross race te ata na pan thi kan ne chu kal talama khanin impulse o lok soile soinu kha motocross a chon om thina tuna kan engma ron break chong lo amaro chu akong kwal ron exit dan ka tok chi lo wa chi vaina ron in hep tu ani deuh mai a o suspension lamhan sei lu deila ai tuna hianin hero lampang hianin suspension panin ron le a i expulse a hianin pro lo ho zong hianin bangai anu mangta meyang kan hu chin dan bangai bike kan hu chin bangai fok bangai pro an ron ti ho hianin heta rebound te compression te set thapin anon da ta hi rider na adu ta na adjust thein ta asu azu jump ta zu len chia asu thak dan te aron khok le dan be ha aset dang lam bek thein hi aset thiam tan chuan himayang I mania in zirpe tan chuan set hi anuam em ma set dik phei chuan in ha dam deuin engen yang fitness tu kan sei chuan ngai view ma se a suspension ina asuk nom ma zir chuan asuk nom chuan ha te kha ha harpi ka khatim kha ani deuh mai suspension just here condition nei oh chu nia beginner class ta la hian in sau de vila helai 65 darden cha hian in tuna kan tlan na check hi heta hian a adjust ta ni amai ro chu heta hian nuam dewa siam hian heta nuam dewa a adjust kha chu chunga chuan lo nuam kan lo thea heta sin na de po lo nuam kan lo thea kha ma ni dan kha hi te la fiat pe ni ngai chu ma ni injir pe pe ngai ni chu rai ka sin khan an zo don ai to o ki tu me sira lo kan lian an o ki ya long tlai lam atang tu na hian ron lead me ka tu na tlan zo ta kan tu ka sakte nau o sakte long tlai sakte nau khan ya me ba hi avoi khat ron tel na chon tlan thak me ama kha silar hiat chunga ni to auinan villa tlan dan tu te ron sila ui na sa me ki an pe chon jal chon rider tak hian na chok chon jal don ni na langa ta dan an chuan le kan like inside ki a tui ki ting dawa tuian pek ki alo ting kan dawa ni mela outside ki an chak zo ban o ki an lo win saman ken den unlai thalai te tuina ania mitam tak tuina ni lawa then khata khai chuan nok sakte tling te hi alo thina amaro chu kan thalai te tui hal na chok jang khai turin 65 darden organizing squad te hian race what se thina o race zawa kan lo hriat danin 65 darden organizing squad te hian tun kuma hianin kum dang lawangin foi ni tumani ho me sui danin ki novice class ni lawin beginner class
final motor an tan zo tia sna hian tunan tlan zo ta ka khanin beginner class a pakhat na kha kan soi tawngin final motor ani towa nimin laman lo tlan to bok nen sealer hiat chunga long tlai ania pahnih na kha Joseph lalbiak tuanga salem veng aizol salem veng lalrin chana pathumna salem veng thowan ni e anon thok thakop mai salem veng lampang hi beginner a pahnih na le pathumna non tho theya BVP lampang aron cha tha vio mai tun tum chumo BVP hi soyangin bong veng panin tia salem veng a khuan a hran ding na nomamoni a area dewa khu nom khop mai kan thalai te ru thei thil laka filimin heti hian reisa taksa zong Malaysian thak thak Open ne Pinichali rin tlak takina ansiam Ultraflex technology mga formulate omchun Petronas engine oil hian lirthe engine avong dai chakin ari thlingina ti smooth ema ada irin tlak ve zung te angai lova an rin tlak zia ti chiang tu ti chukhovela motorsport Lamberber Formula 1 Mercedes AMG team le MotoGP ya SRT Yamaha team te main sponsor anin he ania ilirthe ti anlo tlawa khal alo nom zok nan Petronas engine oil ilo hangve ngei donya ole tuna hianin expert class kan motor tang tran le don ani lan chuaka expert class nge thom boring thae patipana hi bilar ko chan ko chama sim ko na hi samlela ram huaka thumna tlan me ki peter valarin sang ania anen jela sudah mai a ki a ta kam jen an ro ma o ki hei hi kan soi thin angin expert class an ni na hi an phing ang deuin expert class an ni nei expert a chon ne speed te lo sang mai pia lama dan te lo dang dewa bike te lo chak thamoka akuna sa anung lam tan hi chuan hu chu hriam deuh ma se expert an ni na dan boi hi chuan nei lem lo tuna hian ila ruat sanga salem beng in anit meka apani na ki motoden nei tupa samela ram huakan ato ta zuya pathumna hian peter valarin sanga la tan meka ruat sangan outside line ron changa alit meka ni ke pasiam tane moni chu kan ti lain ram huakan ron zui meka ram huwa hi kan ti vak lem lawa heta a motocross enthusiast ho hi chuan a motocross tui ho hi chuan HBK kan ti vek mea muli kona son motoden aneya to zorama phei chuanin mi pilgrim kai hi chuan ama bak hin lo kan tingam asan chu north east lama poa lo kal to le enge north east lama race a thok pona non thon garania nia soyang dewin expert class nge voi tam tak state pona polo fe chuak ton nia lalrin dika tenzol circuit lama india ram ai lo fe chuak to ka lo tu tat me tuna hian samelaron pelle cheni tuna hian hung lama tele ko ko roin mek boka kan soi tongin i fitness hi poimo ma fit lawa ti ngot chi hi ni lawa fit ti khan taksa chau fit hi ni lawa rilru lampang zong ne na fit ti ngai te la expert class nge an lo tlan chake ko na me sakte a lo khai rider sakte a ko ni mek boba kan soi le lok expert class nge soi tu tam dewa an bike hi expert class a chuanin khoi dang lam vek ani endinan tunak kan hu thea phei chuanin samuel bike hi impulse body ni deuh mai thria thiam dan tur chuan a cover zong hi hundang atanga chalu ani ta india rama siam lem lawa ki chuan bike a khianin nge midang vairama ten thon lem lawa an mani ku chuak ania expulse 4v
blockhead an mang dei tum ta gear te po an du danin rider ina an sei tawin rider du danin gear te pon dinang lama handling turin expulse fork te mga ma hianin akima hian impulse hi original hi 19 ania 17 ania ani chuanin ma 21 tunga 18 mang dei ni ani zon ki RS hi enge abai ki awachak bele me be enge ahan be RS ki dangla me RS hianin karon pul kam RS hi dia soyang dewin atla chak khom me tum tum hi ani khianin amoi hero tanga leichua expulse 4v haron mga an bike ko gani expat ho hi chu an lo senior to na ne an bike ko gani asi sing kan thelawa azong zong hi an sei suak lo boka an bong yang ki outside aron bola samuel aki are sa tanga phanang em kan thelawa i han en zelila RS hi get ki siam kan to ya kha man scoring lo wa kita forum pun tak maya tuna kan dia kan kan ron le pel man nan ho la chingan ki ani mel ya tuna kan kan soyang win tina i motocross hi outside inside di mayang akwal zau theng ber kwal hi achak chang oma azim theng ber kwal hi chak chang oma ki kan thong ken revidan outside ron la atu chia peter bana rin sang thing reng pai inside ron thong thunga ki kan thong ken te ken inside ron ala to ta rin dikan outside ron manga kha achang chuan outside a tlan ka thaluk tu ka achang chuan inside a tlan ka thaluk tu ka amaro chu an tlan dana zir a game on the spot a zir khan khoi lai nge mangila thang ki kha an hriat thiam khanga em ani samuel hi sakte na ron un pe me pitan wala tuna hianin kan hudana chuan vila road sanga selem veng aresa ti thin me khanin ma suaya apati na hianin samuelan pati na niya apathupna hianin saktea longtlain aron umzuya ani na taka chuan battle for second pani na inchu ki samuel ale sakte an nita sakte ki patri na poni thu thei samuel ki pathum pati na poni thu thei pathum na poni thu thei chuan pathum na inchu turin david ale petera khin ni vele ta ti khan atiang lo ni o na han fleck vein larin puya lo zong thau me ale tan zo to ni mele amaro chu are sa chawla ala funi sa o samuel patina ron ni ta patina zowe pathum na tunga ron liang david ange petera I hanila o sakte ha ron du ni mel du na khan du ni mel bai ka lu lo wa na han finish line an thlen ma kan sakte kha atlu ama ro chu ahnunga khan ron u phame nom lo wa khan pathumna arang sang man sham tuna khanin koko finishing line across larin digaron kuala larin digai soi mei thei lawania ani hi india ai opwa lo fe chuak to ania mizo wa pe chon tula kalma saber mizo india ram ai wa mizo racer mizo racer india ram ai wa kalma saber ani hi mizo rider history siam tu ni chu ama ba ki chu anna omri lawa india represent tu marot tun lai ka motor engine no hoi dik thera la lo me ya nge mangila thang le Petronas engine oil ni me lo nge petronas engine oil Petronas si lo mo shelo wa sharok silang che khovel motor in transiek na ro pui ber chunglu ber Formula 1 F1 racing a voi riat lai world champion lo ni to Lewis Hamilton motor khal Mercedes AMG F1 khal engine oil nge manirin kashena Petronas engine oil ni mai lo no fa ro tieng hi chuan Tata motor na wen achanti mawangin Petronas engine oil hi lo man tlan per ni mai kha mamang ve kha ro
tuna lo tlan le tur te hi gearless la second motor nia 65 dirt range third bikers jamboree han enang miang gearless tlan la hian rem chang han laila kan sponsor te ho han ngai tha hong 65 Dirt Range Third Bikers Jamboree min sponsor tu te chu cheerful helmet point thakthing bazar veng anni hian helmet le helmet accessories sang sang baka helmet wrapping ti tu tan engtik lai point pan thei anni a shichang du tan phone number 8014352681 a zofia thei reng anni The Mizo Apparel by Bakon Temple Road a hian t-shirt ti sang sang hoodie jumper le thomnu ti sang sang du le mamo tan le thei le order thei na om renga AMC area tan cash on delivery in order an la thei bokani MLS Two Wheels Dorpui Veng Thar near RK Auto Works a hian two-wheeler parts and accessories ti sang sang mamo ti tan pan thei reng anni shechiang du tan 9233557530 a Zofia thei anni bok e sponsorship min petu dangte Halco LH Enterprise Halco Aluminium Dealer Ngaizel Kimtea Enterprise Ngaizel City Bus Terminal Pia Doronel Automotive Parts Pulikon Ngaizel Liotei Cha Bisper Siamna Hunpui RH Garage Lungle Kiki Stainless Steel Thakthing Welrin Hardware Kulikon Motoden Kulikon Gear Up Outdoor Gear Zarkot Mark Entity Bongkon Sairang Road Anni hian flex printing, custom t-shirt printing de sang sang anti thei bokani sponsorship min petu te zong song chunga 65 Dirt Range chuan in the vai chunga lom thu kan soi mol mola Bikers Jamboree season 4 a milo telpui le vectoring kan som ngal bok cheu ani vahan lo mo mem kan sponsor te wanga hetiang event buat sei thei hi kan nia kan lom hle ni kan organizer te laka tuna hianin masoi tu hi thenjol lam an nia henzol lampang hi an home track lo ni deuh bok nen practice na sat te alo sila amaro chu hei tuna hianin pahnina pathumna palina pangana thleng hianin tunge pahnina ron ni don hi ala hriat chi alawa battle for second hi mi panga ve le me kani mu nom khop me gearless hi soile soinu a bike tan po khal har ania a gearless tan phei chuanin khal har lu tuk turania tin bike lama kan mu bike ke bol deuh full no bi kan tiang kha an mang tambak lem lowa tuna hianin kho chunga an khal thin dan pa ngai ron khalania amaro chu ki kan voi khat mu na ani ome Aprilia scooter a khian full no min on vuat lat me hei khoi tanga an nei nge niango Ti long tlai pang rider ning ka ria sakte now sakte a kan expert rider kami na van ning ka ria bo oh ki tuna ron lang ki oh tenzol lampang atlan thakop me khi ni chin te khana ron thok ma ngam se tat me ki tenzol rider ti an thelo niang an ron nai riong me at nunga mi ta ho kian oh tuna khan pakhat kha aron khat zewa poimo ber chu race lai hian han tlu po hi ni la thole zung zung hi poimo a nat lem lo chuan tin lo en tu te lo hriat tan arab thak sia an thok pop popa an tluna ang chu ti khati ti te po lo om theya amaro chu hei hi race tan don hian entry form om thapa entry form a hian engkim chia cham na ti meyang khatiang kha sign nan vekania tin hemi event a hianin ama second jamboree ate first jamboree ate po amuna hian medical team an oma nurse te le ambulance te thlengin an da tel zelani kan organizer te hian kan sport hi a extreme a lo oma amaro chu enge safety measures thei pato pin an lavea a him thei dan ber turin endianan korban bula han tan ringot te kha tluk pal chuan lok pil le na thei nia korban tlon te hak turania o tuna khan re sa zawa thenzol lampang riderin maron hruaya pakhanna aron thlenga ni e
tin tuna hian sang aron tlan boka gearless la si kan soi tong khan a ha thak em a I bike te anga ange kelian te finishing line cross nal khop mai kha kan soi tong in bike anga khal ti mai ang phek tiang kong chia chonin khal sho mania bike anga ke bol ten wo lo boka khochunga man anga ron tlan top an nia rin ai takin kan nau te hian lo fit jok boka an hrisel tha boka fitness an ngai poimo zuk le hmom ru the thil thengin an fi hli mani kan nau te hi an suan om khop mai tuna hianin khi kan hmu danin flight ani ome an ti dang lam deuh bok an phel konga race hianin power inang theuwa alir thei zang hi che that na ve pakhat ania advantage pakhat chuwangin an phel kong thin boka Malaysian oil company chale rin tlak takina ansiam Ultraflex technology mga formulate omchun Petronas engine oil hian lirthe engine avongdai chakin ari thlingin ati smooth ema ada irin tlak ve zung te angai lova an rin tlak zia ti chiang tu ti chukhovela motorsport Lamberber Formula 1 Mercedes AMG team le MotoGP ya SRT Yamaha team te main sponsor anin he ania ilirthe ti anlo tlawa khal alo nomzok nan Petronas engine oil hi ilo pangve ngei donya Hero 1 make race second moto 65 Dartons third Jamboree anon tan suok do ne han enang aresa ron per suok no la amaro chu holso ta changlo ni mele Ton tu bahian rider pakua Vita Hero 1 make hi 65 Darton china Bikers Jamboree ina ala then ngai lo amoi Hero lamin in event a Expal Stan Big event kan lo siamang etin Hero hoin 1 make Expal Stan anon tia ORS atutat mai Kira ham kanna khan sakte ya long tai rider long tai na pang Vita panina khan technical function at zone aron sui kuma akuram ramte kaya kia nung takyanin kiki asom view ngam thil bu hi har thina nia amaro chu 1 make race hi expert le novice adu piang expals ne piang tana tel theinia long tlai lampang sakte na ron li ta adota shona aron tana patuna Peter Valarin sanga Valarin sanga aron tana aresan khanna ni tumin ala be tang a tuna hian chon kan soi mei thelo pakhat thil ro pui deuh pakhat ngur sang puya khi nakina khana di ok langa ngur sang puya khi tun race bi ga khianin a bike ke po ki thak lo ni I factory atanga chuak top timeng factory han timeng dealer atanga chuak top alei chuang angin aron tlan top me ni a bike ke khi a bolchi po volo kholaya kan phan thin pa ngai angin aron tlan top me a khi a advantage ani don nge a disadvantage ani don nge ro chu kan la soi thei lawa stock bike aron khal mo stock bike top kha aron khal chuak top me ni William Malsomaron kuala William hi kumdanga 65 Darton cha lo che thato thina nia ani ro hi chuanin Maxis tire ron manga aluminium rims ne exhaust thak boka khi Peter khi awa ning to ho enge chan Peter khi nimina khanin tan lowa first moto kha second moto tanga ron tan ania kan soyang khanin point system ani wangin first moto khan tan kherlo ma se second moto tanga point ron score ron chet that chuanin le atan puite ina engen yang manian lo chet tha kha atu kan lo chet that lo kha chuan chance kha lo umve ve kani voi khat tlan chiat dungot kha engma ani lowa amoi Hero te hi somi bong kon lung le ro ta son oma customer te tan thil tam takan di thina
Expulse te tuna po kan hmuang hianin 65 Dart Range Third Bikers Jamboree an customer te tan tiin one make race anon siama heta hianin loman po thaviau ni ome kan hmuang hianin ki il medico ko khan line lo kok zut me ani ki one make race a tlan lo ni oma ki a thian pa ngur sang puya ni china kan soyang khan stock bike nge me tlan kha lo kok tuna William an tlan le a veteran azuya mun hi kan soyangin akhu khop meya amaro chu kan soyangin motocross hi nge circuit anga check hi ngai reng ani lawa achangin akhua tui po han pe maila akhu te oma khulo lai te oma tui bek nem na tukin alo nal le box sia hi rider te tan po challenging na chan kan soi tongin circuit kan huai si ani lovin motocross chu a harbi na chu left dina khian ki kan hmunga tlan te ki online ki aron ngai reng lo ni an zo ngai reng hen on zo thei lo chan chu an hnunga min ara sa kha aron ra chiat chuan line thar aron zon le nga ya ki kan hmong khian William lalma soma wi ko tlangin a thei patop soin petera meka a pel thengem i han en chun zom je le la David Belfak zola Tenzol Travis Pharmacy nei tupa mi po tlan tanga tuna hian kan pu lai me khi opia lusai rider khania ni po tlan tha khop mai ani hi race ala tlan tam lowa amaro chu atlan ki in lo chi chuan a page ki wa ngai takania YouTube channel ania YouTube lama khanin lusai rider tina inda a thein lo follow ila kan page a page khanin mi bikers jamboree te po hi atira tang khan min la post sak char ani engma engom lovin RS tu han RS han apa tlan so na kha moi tak men ro vela khania ka soi thin inside line man thiam te outside line man thiam te om thin ta so na han outside line aron da inside kan han RS har moi ko mai kha nge a technical amzong han sai ta la bike chak wange rider fitness wange kha aina sai ki sai a bike chak le chak lo po hi ni che lawa fitness po chi chuan ni bera bike chak po ni thawanga amaro chu outside atang khan khidai an tlana nga kan en hi chuan a momentum a zirin an tlana an pace ngai an tlana an kualan meita amaro chu imami pel du khan inside line a khachuanin tlai doron breka a hnung the vir po bakwal chhuat chot khangai thita khan tha ta aresan uni nalan le timayang expert ani na te senior rider ani te kha aron tilang ani kha kan hmong hianin circuit lama chuanin an bike ke te an ni thret omlo timayang stick tire kan ti te hi an mang thin ta grip a tha ta khang ho kha amaro chu motocross lama chuan a bol thiang ber hangai ta ni MRF in an neya a bol chi full nobi kan ti thin ta full nobi hi MRF in an neya chuanin Ralco te oma Maxis tire onta chuan asai sa zirte lo ni ta tuna hianin one make kan huang hian amoi hero one make kan huang hianin atam zok hi chuanin 21-18 ama 21 atnunga 18 an mga khi atam zok hi chuan timayang Maxis tire an mga kan huang hian tuna William Nelmas o po khanin Maxis tire an mga amaro chu athen kimi nichina kan soito lusai rider te khi chuanin ralpon mang vele de ta ateka zir khan a thaina thalo om vele ta thauta ni bol deuh kha that lo chang te om ta bol deuh lo po kha achang chuan that chang te om ta ti khan a rider a zir khan man thiam ta na zir te khan ta so lai mekin RS an aron pel le a tuna hianin RS hian pakhan na ni ngei tumin aron tana pakhan na aron ho le wa ngusang pwe ron pela ngusang pwe to ta sai rider ko ron la tane tuna hianin kan thiet thiam lo palta kin en tu te lama tangin
in overlap hi om ta ni pakhat alo tan chak fala atnunga tlan te ale pel khanin atnunga tlan jok te kha motocross a chon flex pole an hua atnunga mi kian toro tiang chi khan an tan an pace an speed an ti boi lo nan khan an tiang chhuta in overlap hi a thleng fo a motocross hian thil za thla ka ni lawa ama ro chu mami te ne na an overlap aten atnunga mi ten lo dal pal khan thil tam tak boi da thlen ve thei nia kan huang khan in final leparon bot aron theng to a are sakhian in tuna ri chon maron soe tuna khen are sa ma khen la rin thia ta na ma se lep ala tlan zo lo ani tuna khan are sa khan tlan zo wa adota shona ground rule lam pangaron tlana chuan shona khian finishing line ro cross khen flag at venga amaro chu kan huang khian sai rider tele musang pui de flag an pe lawanga chuan an hnuam mi de sakte kha flag finishing line flag kha an hu le ta Peter khatuna khan pathumna Peter Valerin sanga thingtlang o William Aron tlana William hi tuntum hi race first day tangaron tel lawa William ale musang puya ani chu one make race hi chuan first motor tang an tlan lawa second motor tang aron tlana enge ka an ti khan an ronin fia chu o tuna khian larin puya finishing line on cross zone em han enang sai rider aron tlana kan soi tongin ani hi kan racer ron tel tharania a channel te kha khoin lo subscribe sakila finishing line cross che Marot, tuần lai cái motor engine rồi mong hơi địch thế này là mấy à? Anh em mong là trắng lại. Oh, Petronas engine oil ni mấy lo. Anh em Petronas engine rồi. Petronas is hello mo? Sẽ là Ngay sau đó có sự lắng che. Khovel motor in tlan siek na ro pui ber. Chung nu ber. Formula 1 F1 racing a. Voi riet lai world champion lo ni to. Lewis Hamilton a motor khal Mercedes AMG F1 khal. Engine oil nge manirin. có sẽ nào? Petronas engine oil ni mai lo. Nghỉ ngó. Oh, nó phang ro. Hey, tiếng hi. Oh, chuan. Tata motor na wen achanti mà phang Petronas engine oil hi lo man. Chan per ni mai kha. Mong ve kha ro. novice last hard motor race hi final race ani to a 15 second bot 5 seconds tungeron chuak mo sa berangi anang val boya bike ka han khuna sa em tlan chuaka shon aron per chuak dol mai larin puya tlana sanga tlan boka lan moi pui ki abai ka chiang lo nge ni ava hnung ta ve val boya ron tu trep sang puya po ron khat na sakop mai sonan ma suaya lalrin puya pahni na tlana pathumna sanga palina valboya avahan khutha em sona hianin tun race hianin amoi te product Hero Expulse khala lal moi pu chu abai ka chiang lo niang kitianga tlan chuan Amoi Hero Expulse ron khala larin puen inside line ron chuina ron tlana valboyan inside line atang sanga ron pel tat mai kan race na mun hi i han soinon leila 65 darden chi tenzol veng thara omania sang ni somparuka amun hi tenzol VC veng thar VC tena an pe kania mizo thalai te motocross atui hal tak tak te tan tin du sakin min pe a huna hianin kumdanga po jambori hi lobot sei to ania kan muang hianin tun hi avoi thumna alo ni ve ta der me a Amoi Hero
nikum lama te sang ni som ni pathuma te po amoi hero monsoon challenge te kha lo nei to atin Royal Enfield lampang te pon amuna hianin program an lo va nei to ni ome okay expulse ki impulse ken a phalo deu awang ve nge ki a in chak le do big nge arai dar wange ki han sei fi ei rider hi azir lutuka rider hi eng bike po khal se rider ina limit apus thei chuan eng bike po hi tha ani meya ama ro zo tuna hianin kan soi tongin expulse a thabi ka impulse a thabi ka ti aum lawa atreka zirte nia rider a zirte nia tuna hianin kan mu ngai lo ti meyang state danga po kan mu ngai lo 65 darren chi notice a phei chuanin kan soi tong khanin off road bika le enge thil tam taka po niang chu outdoor motocross track a nget om chuna nia hetianga hi chuanin supercross ne ang lawa supercross a chuanin top go track dewani ta motocross track ero outdoor motocross track hi chu momentum flow neya kalchi ni ta hetianga hianin expulse te chu bike lo chuak thar te lo ni bok nen a float azirin a lo tha amaro chu ataka zir hi ani lutuka arai dara zir ponia kan muang khianin expulse ina lita thena chonin impulse te pona lit thowa ta a thabik soi thei hi chu kei chonin ka thiam chialo hei hi thazok ke hi thalo zok ke ti hi ka soi thei chialo kei chon arai dara zir akhal du arai darin hei ka khal du e anti ang chi kha a khan ka ngai tin a thenin impulse a khanin a ke ma 21 ten langa a thenin 17 ten langa a thenin 19 an langa a thenin tikhan a sang kha omani du tu dangan ti danglam theini a restriction hi a om mm lawa motocross a chuanin novice class beginner expert ti hi ni deuh topa chu ani deuh meya ka soi thiam dan chuan arai dara zir apan du dana zir atlan chak pui thei dana zir kha ani deuh me in ka ria ani le engine lampang kha han sei jau le lo engine a hianin circuit a kan hu thin dana chuanin up to 160 ti te omta jina karon soi zo chiang khanin motocross bika chuanin engine restriction hi a om lem lawa ta national la te po I restriction hi a om lem lawa notice a te po chu tiangin Mizoram a te po restriction hi kan nei lem lo amaro chu I kan soi le soi nu novice beginner expert ani deuh top mai checker flag an veya race a zo to a tuna khanin pakhat na shona ania panina tungeron thlengdon ihan enang val boy hena ron pel mane ka mo ki last corner ron thleng dona val boy ki val bon ron pel man talo panina khan lom sang zola khol hring salem veng ania pathumna walal thamon puya val boya kha veng khatan ni hi salem veng veven lo ni hi an thian donen ron ni sa ni tun tum kha sanga aron finish a lan moi point aron finish boke Malaysian oil company chale rin tlak takina ansiam Ultraflex technology mga formulate omchun Petronas engine oil hian lirthe engine avong dai chakin ari thlingi na smooth ema ada irin tlak ve zung te angai lova an rin tlak zia ti chiang tu ti Chovela Motorsport Lamberber Formula 1 Mercedes AMG team le MotoGP SRT Yamaha team the main sponsor anin he ania ilirthe ti anlo tlawa khal alo nomzok nan Petronas engine oil hi ilo pang ve ngei donya 65 Dardens third Jamboree expert class third moto final race on board hi Samuel HBK RS an whole shot changtat mai Samuel an panina changa ron thoka petera kha tuna kan soyang khan isina po kan soi to kha petera khanin amma Samuel atlan hi pha ka tuna lama ron thok vak lovin grip ma du wangin aron jump vak lawa kha jump hi jump ani wanga
vak kher ki ngai thin lawa sei to thinang khan tho vak khanin kan tho chung hian ti mang airtime kan nei chung khanin mi in grip an lo yen chen in tlan chak zok thina expert class nge tlan chak khop mai khu bok ku thana me we tuna on board kan mulai me ki Samuel HBK kan sei to thinang khan likona sonin motoden tora ne ya an special na chu an sei to kha ni china ko race lama wilrim kai hi zorama chuan zoram me ni nang not is a chuan ama anom lawang silong te bogati tang te anon thon chuna ni lom khop mai oh Samuel wala outsider on mga veteran an phak tumin inside na ana are sa hi tun race tu tan thak khop mai tum boka fit boka are sa hi se do chang khanin man lai chon ware sa khan lenga no pang tam tak bijina novice atlante ho te po kha akai hroina tanga ronin train chuak kan ti meng chu khatiang khan lan ni veka ani hi motorsport pi ka chon ho pui ni don nge greatest of all time po kan tinga mang chu hi tuna kan hulai hi straight jina an start line khania alesan outsider on panga o avamak ve ko pahnina ron tlan le thut mai wa o aresa final race dimang ani to boka hat moto final race o ko na u Samuel akiana trang to ni race ju hi hat moto final race ani nangin emi result azir ki na podium non thi ani le ni lo lan tu ne o sakten on khit nu ya kerane hat le sai mega o ko ju palina tan le de do ta de vita ana aresa straight aron herpea Samuelan phang ei tumin na na antay ri kan soyangin full nobi chenin ralko chenin exist chen te pon IRC te pon mang tam takoma ke trekhi first jamboree le second jamboree angani to lawa i third jamboree hianin trek layout hi thak danglam blok ania design tu hi 65 dart range chuak tu te zingami Samuela HBK tuna onboard camera kan thin ami kha ania o kan lai meki track design tu nia amaro chu a track design ma se tam takin lo le ko thea advantage ne yang ti lamani lawa advantage kha ani thei lawa achan chu race lo ro ki danga o te aron putat mai zat na nge tlan kan chi lawa achan chu in overlap le ti ne watama o ko aron tlan phea a bike man hi stock William Lalma so bike khania there kan organizer te hi ka fak reng dua i engma nge niang budget nei lem lo amaro chu sponsor te Zara hetiang event siam ania an oribra lewania kan thlai te racing abi takin motocross racing tui hal tak te dan platform an siam saka ni hin fak ema an thei top chuin hetiang event hin siam thea o tuna hianin kan buang khan tuna khan inside line aron lak zel na san pakhat chu an phungomi te an defend angaya an mami te du thosi an phungomi te defend ngai boxi wang hian inside line hin mangtlang puya o tuna hian Samuel HBK an te aron overlapa te hi kumhasalama khan novisa kan tha ema loman lo dong fo to nia amaro chu expert hi avoi khatron tlan na nia expert bulat tlan nge chu tem chonin alo dang deu ani email
expert an ni na hi lang thina RS a siam thui to khop mai na Samuel SBK tunga tlan Peter Vanarin sang a hi kan soi me thei lo chu 65 Darden's Biker Jamboree a hian ama chi a hi first Jamboree second Jamboree third Jamboree a loman longom china dia 65 Darden's Biker Jamboree specialist tila kan soi sual kher om lo ve din sakte po loman tum hi adon lo oi na ani oma long tai lam pang hi rin ai takin an chat ha district dang po ron tel hi an om fowa sai ha tangte kolasi patangte ma mi tangte anon kala Bikers Jamboree hi hemi a off road scene pi ka tui tan chon kan khom pui lian ve ania sa tepon race han siam thoma se rider ten min hlut saka engkim anon tia long tlai atangte lung le atangte ma mi ta tangte a cham phai tangte po a district na Samuel le Peter akituna khen pakina ni na in chu meka Peter khen a pel chuan Samuel hi pathum na ni dei dona khatiang kha a om ve thei ni ama ro chu kan soi tong khan point system ania o tuna khan Peter kha pakina tlana ama ro chu point system ani wang khanin o aron pel le Samuel ava han tlan inside em ava han defend chiang em pel atau he ni turani David a hi kan soi tong in Travis Pharmacy Tenzol ani tu nia David akha palina tlan lai mekin kan soi laklo lai tu na khan kan pu zo chiang khan veteran Samuel aron pela aresan mala suain kanau ten min van la phom lo mai tin thei patop chin la tlana pakhatna pilarot sanga aresa tlana panina Peter Vanarin sanga pathumna Samuel ram huwa palina sakte along lai tlan me ani pangana hian Travis Pharmacy Tenzol David Alfaqzola kan Miss Nancy pasal ngei mai kha tlan me ani on board game khen rin ai na nom khop mai a action a lang chianga on lam panga tanga kan pu dan ngot ni lovin a rider point of view ha ron lang chianga ni anin thing thanok noka aresa jampa last corner on tana tuna khi atnunga local vesek inti khi FPV ania drone khal thiam khop mai racer ki an hi char char themea nakina tunge akhat pa te kan lon thianga tuna kan aresa ni singai na ron cross a apani na Samuel ram huaka na ser bala rin sanga palina sakte a non tlai pangana David Alfaqzola aresa chanzo der to a Samuela tuna hianin chanzowa pit lane lampang aleng Marot tun lai ka motor engine oi mong hoi dik thera lai lo me ha ange mangila thang le Petronas engine oil ni melo ange Petronas engine oil Petronas si shelo mo shelo wa sharok shilang che Kovel motor in transiek na ro pui ber chunglu ber Formula 1 F1 racing a voi riat lai world champion lo ni to Lewis Hamilton motor kal Mercedes AMG F1 kal engine oil nge manirin kashena Petronas engine oil ni mai lo ni no hang ro tiang hi chuan Tata motor rawen achanti mawangin Petronas engine oil hi lo man tlan per ni mai kha pamong ve kha ro 65 Darden's third Bikers Jamboree gearless last third moto
final race ilawenang o anon tlan chuaka gearless lasi kan soyang dewin thil har salu tukania bike anga khal ol samani lawa kholaya scooty khal thin angkha heta hian race na ron manga an ha thla kani a ha thla kani tok mayang thil har salu tuk ania kan huang khianin kan naute ron tui thar ti mayang heng ho ina anon ti nia ma hroi tu khi thenzol hlei rol ani gearless las lan lai hianin rem chana han leila kan sponsor te lo ngai thale lokang miang 65 Dirt Ranch Third Bikers Jamboree a hianin sponsor tu chi sang sang kan neya chung kan sponsor te zinga chuan Cheerful Helmet Point Thakthing Bazaar Veng annia hianin helmet le helmet accessories chi sang sang baka helmet wrapping ti du tan engtik lai point pan thei anni a ashi chiang du tan phone number 8014352681 a zo fe the reng anni The Mizo Apparel Vivacon Temple Road anni hianin t-shirt chi sang sang te hoodies te jumper te le thuam no chi sang sang pheikhok le moza thlengin order le amuna le thein an nei renga AMC area tan big phei chuan cash on delivery in order an la thei bokani MLS Two Wheels dorpi veng thar near RK Auto Works a hian two-wheeler parts and accessories chi sang sang mamu ti tan pan thei reng an ni a she chiang du tan phone number 9233557530 a zofia thei reng an ni e an ni ba ka hian sponsorship min pe tu te hi chi sang sang an oma an ming hi han tar lang le lokila Halco LH Enterprise Halco Aluminium Dealer ngai zel Kimtia Enterprise ngai zel City Bus Terminal pia a sonon uma anni hi tin Doronel Automotive Parts Kulikon ngai zel rota son Liu thei chabi two-wheeler le four-wheeler chabi tibo tile mamo te tan siam na mun pui anni a anni hi pan thei reng anni RH Garage lungle Kiki Stainless Steel Thakthing Lelrin Hardware Kulikon Motoden Kulikon Gear Up Outdoor Gear Zarkot Mark Entity Bongkon Sairang Road Mark Entity a hianin flex printing baka custom t-shirt printing pol le mimal du asiam du tan pana biak thei reng anni bokani tin sponsorship min pe tu te zong hi 65 Dirt Ranch hianin an chunga lom thu kan soya tuna 65 Dirt Ranch Third Bikers Jamboree hi kan main sponsor hi Petronas Pintas ni in anni hian engine oil adule mamo tan distributor Wings Auto Chan Mari Laldeng Rota hian engtik lai pon mimal tan le pol tan emo distributor ni du tan biak le pan thei reng anni o kan sponsor te kan han ngai thazo tapoka race lamai hen thurbin leila gearless la si kan soi tong khanin ton thian la nei lo te ta na ti le wi kania na hianin thenzol leirolin maron foi meka amaro chu kan soi to ang khanin gearless bi khi chu kholaya kan man thin ang top kholai ni tina kan len chu thin ang kan man thin ang khan aron tlan topa harsa via wanga bike te po hi harsa thawa amaro chu bike a hianin gearless hi harsa le zol bi ka i physical fitness te ang mamo le zol bi ka asan chu in huang hianin attract hi a ha tha ka bike ta na ti ania ha tuna kan huang khanin bike a thlo nuam deuh ani lai khanin scooty kan ti thinang hi chuan harsa lutuk ve thawania o chol tat mai ngati nge o a scooty lama chiang lo nei mani chu a the photo pe tanga tuna kan huang khanin an scooter te po kha the photo pe lo ti dang lama khal nuam turin tuna hianin kan huang hianin thenzol leirolin maron foi meka apatina hian hl rin lian aron tlan mek boka tunge checker line checker flag an veya third moto a hianin edi lal ruat kima thenzol hi pakhat na ron ni ma se first moto le second moto a result a that lo wangin kan soi tong khan point system a kal kan ni wangin overall a hianin hl rin liana ramhlun aizol veng
pakhat na nia panhina hian Edia nichina that motoa pakhat na kha Edi vanlal ruat kima thenjol hi panhina ron nita a pathumna hianin VL mangai sanga Bethlehem Bank thang ground rule kha aron ni vele ta chi ani Malaysian oil company Charlie rintlak takina ansiam Ultraflex technology mga formulate omchun Petronas engine oil hian lirthe engine avongdai chakin ari thlingina ti smooth ema ada irin thlak ve zungzung te angai lova an rintlak zia ti chiang tu ti chukhovela motorsport Lamberber Formula 1 Mercedes AMG team le MotoGP ya SRT Yamaha team te main sponsor anin he ania ilirthe ti anlo tlawa khal alo nomzok nan Petronas engine oil hi ilo pangve ngei donya 65 Darren's third bikers jamboree third and final moto Amoy Hero one make race ang pasabera ron lang hi Peter Valerin sa onboard camera niya Bilarod sa nga ares Honso taron changani tuna race kan mulai moy taka min cover saktu hi kan video te kan thalak te moy taka min lak saktu hi MSP school pre content chunga lom thu kan soya tin Amoy Hero hemi class b ga ten lom thu soi boka aresan maron soya adota sakte ya long tlai pathumna shona hi novice class atanga hemi one make race aron tlan hi ania sakte an second aron tanga pathumna shona aron tlana tuna kan mulai meki Peter Valerin sanga state pona po lo fe chuak zak zak to onboard game ania ma khian ki show na khi tlan mek boka tin tuna hianin kan soi mei nichina kan lo soi dan lo soi mol tur kan nia amaro chu kan lo thei kin bala lo sa thia mula en tu te pon kan media partner hi Zonet Cable TV ania anni chunga hian lom thu kan soi mol bot boka tin tuna hianin kan hmuang hianin Peter Valerin sanga hi nisina kan soi non le ngai ti chu 65 Darden bikers jamboree hian ama che hianin loman avain first second third la loman la hum ho beka chuan tuna hian ki kan hmuang hianin William Lalmal somate ngur sang puete Bilarod sanga RS ate Peter ate hi state pona Mizoram Iowa lo fe chuak to a loman lo dong zak to ania aresan lead aresa khian aron lead fal deu a temin ge pasiem do deu wangin aron in tha dul deu amuni chu kan tia amaro chu nia race ania atop hi tuman kan soilok theilawa tin motocross hi han soi leila motocross hi thil harsania kan soi tong khanin track hi kan tlana piangin leptina hianin line ngai te zo theilo te lo ni thina i football te hi chu teammate ani i team ten khel that chonin i khel thanga in champion anga amaro chu motocross chu leptina te race tina te hian ma ni gear thak ngai ania gear thak pa in din ngai tho ngai engkim awma hi har sa ma chu wangin rider te po ru the thila film te ania zule bom ru the thila an film ma taksa fitness ngai poi mo boka tuna khanin rider khadaron tlan sual tat meya kha thil theng theini kha ni china kan lo sei tong khan jam sual chuan ron tho vak ringot kha al ending a zir khan le akong kwal dana zir khanin ti sual thei kha ve ta ron tho vak kha fu lo cha ngoma fu cha ngom ta tin kan soi to ni china kan soi tong khanin are sahi voi tam tak sarketa po motocross po loman ron dong to mizote minti ming thatu ania chuti chuanin interstate rider anom nuala hemi one make race a hianin nisina kan soi to ang khanin are sakhi ania Peter Valerin sang ani boka William Nalman somakhi ni boka ngur sang puya khi ni boka chuan sangni somni pathuma khanin kan novice rider chonom te
Sean ate Melrin Puyate ki anni bokta o tuna khanin Sean khan kan soito opia musai rider kha aron nor nai khop me apel theidon nge don lo kha kan thelawa opia hi wong kan soitongin deep lama te channel te ne ya riding yang riding dan dikte motocross riding dan dikte atiang ha guide kha aron soi nual to lo va en ula channel te kha mi lo en sakula tin kan soi mei thelo pakhat race lama tel lo ma se zira te an oma kan engkim jambori ma sabera tang engkim minti saka video de min cover saka chunga polom thu kan soya tin kan sponsor te hi ini chuan kan soi lo thei lo chu antel lo hianin he event hi kan siam thei lo ni kan thalai tui hal ne hi antel lo hian kan chhok jang khai thei lo ni o david at tutlat me soi lak lo lain tung phanang em william anaron pel phane o william anaron pela son anaron pel phan boka aba han se lo em lu lo hi sabera to da poi mo a reisa chuan katlan thalu tuka antia amaro chuan tluk chuan omziom chong lawa 65 dardan chi dan soinon lenga notice a chuan motocross track permanent motocross track outdoor chhun ania hi kan ngai hlu em ema mizote kan sarkar beng hial po thlengse kan ti ania thenzola omania thenzol chu kan thriat thongin tourist attraction ania chulai a chonin motocross track hi north east a chhun hi tel ve ni ti hi kan thredua tin jamboree bikers jamboree 65 darren kan bultran tiratanga tun thenga YouTube ate an channel ate engma poisa po demand lo engma food let nei lawa I min chu sak thin tu loss nam te te PC zira PC o lusaya tuna tlan mek kan thu te le MF ral te chunga lom thu kan soi du boka tin kan soi mei theilo cheerful helmet te petronas te kan bultran tiratanga tun thenga kan bula la omreng min phatsan ngai lo tu te chunga lom thu kan soi du boka tin organizer ho te po lom thu kan thil du boka thalai tui hal tam takanom lain ani in choibel pompoa min puya o min supporta I platform min siam sang kan lo mani han soi leila William Lelma Soma tuna 84 haki first day an tlan lova ngusang puenen hian anni ki second day tang first motor tlan lo maila enge kadin hun no man ka dong phangem tia second motor tang ron tlan an nian fakom emema anni ki tin senior rider an nia anni ki bultran tu motocross Mizoram a chuan motocross bultran tu te jing ami an nia an naw te ho bula tikhen thei patop chen la tlana an la thani an la tha thot ani an ni ba khi an la chuang lo naw te hi ron thaviau ma se u te nge nge chun la danga kan rin lo deuh pakhat ila rin lo han tila tong moi lo ni lo se opia ki an sei me thi lo ani poka a pace ki thani ani ki race ma son te mania amaro chu kitia pioneer ho bula timayang ultran tu ho motocross Mizorama an introduce tira timaila kata tlan to ho bula kitiang za ta tlan thei khi kan fakani kan soi me theilo tin motocross lampang a chuan Mizorama chuan trail adventure mizo ho hi ma sonna le sul sutu annia anni hi IG ate Facebook ate anoma alo enila motocross lama tuimi ni chuanin anni ba hi bel tur vak hin om lo ni kan Mizoram a hi chuan tin off-roading big ale hemi touring lampanga sul sutu kan soi me theilo free tracks moto Mizoram hi anni hi bultran tu annia anni wang hi ani me niang chu atiang motocross te po lo om the nia o kan soi lai mekin Sean and William a
u te ni ti a thei hil der kan ti don nge a ron pel nal khop mai inside line a on board cam hi veterania a khia dan turin kan official te pon mu na man ti niang an enjoy vau mai are san ma fuain racer on tlan mega lep hi tuna hianin lep so man tlan do na lep khat hi a ha thla ka ni a race te katla tlan lut lo tan chonin a khi tiang ringot khi chu ol samolom kan fe ko nga pomolom te po kan ti me the ama se competition ani chia hetianga in elna ni chen a ha thlak em khi kan hmuang khian a che zot mai ni bike khi control harania atam zo khi expert ania o tuna khan petera kha shonan inside line aron khala moi khop mai al soyangin expert class to chin tele tlan thang to chonin tho wak ringot khan tron tilo tho hi thatna lai awma kan soi tong khan ani lawa o checkar phelan vea tunge ron masaber don kan thelawa veteran shon aron uma o shona patina veteran patina ya lomom deu chu hey expert class novice class beginner gearless a hianin 65 Darden's third biker jamboree a hianin Puvia Kulikon mami varte pa khanin palina hi kalo sponsor ang ti in trophy po omlem cholo in palina hi prize money ne naronda achunga kan lom bokani oh finishing line amoye kan lome next race akain hule theu don ne Marot, tuần lai cái motor engine rồi mong hơi thực thể này là mấy anh em mang ra trắng lại. Petronas engine oil mấy lo. Anh em Petronas engine oil. Petronas thì sẽ lâu mà? Sẽ lâu. Ngay sau đó cái gì Covel motor intlansiek na rau pui ber, chung lu ber. Formula 1 F1 racing a, voi riet lai world champion lo nito. Lewis Hamilton motor kal Mercedes AMG F1 kal. Engine oil ngem manirin. Kasi na. Petronas engine oil ni may lo. Ni mo. Oh, no phang ro. Hey, tiếng hi. Oh, chuan. Tata motor rawen achanti mà phang Petronas engine oil hi lo man. Tlan per ni mai kha. Mong ve kha ro. Gearless class pa lo man takhat na min sem sakturin kan official na tangin JDP takhat na min sem sakturin Sarbia kan nimsa official na tanga bilo to anto kha ko ngayon stage la mahon logal sa gearless class lo man min sem sakturin hela mga aniyo Sarbia ka ome no kan nimsa executive na matanin gearless class kaya mami tuwila kami event tahi surin loman pakadata patunat lang na China palina sponsor handong lo may loman palina on treno don may palina gearless class loman palina lagto number 98 TL small son klo nga ani Ivane sana kulikon tagian loman palina alo sponsor ani cuma kan lom tar Mami varte pa ani Henry varte pa loman palina kan lom lo ni Tuhan lo man lak zo kapek zo harin khalak suka relo te hak lak zo nila khalak zo zuan sarbi ka lo dik kan le lo le so lo man patun na ni sem sak chun zon sila gearless class lo man patun na la tu hi VL mangai sana scooter number competitor number 45 ani somli pa VL mangai sana ore mo
GLS class lo man patum na tu GL mangai sana competitor number 45 GL mangai sana omen lak sak thei na lem lak sak thei dom chuan không ai le lak sak ula GL mangai sana a thei te no lak sak don ni tikhan salak chung kha ni lo hak le lak zalo la chuan sar lo man GLS class heni za hearing GLS class lo man pahina turin heta kan official lang atangin PFL kan lo sonang lo ingin sila GLS class lo man pahina la turu competitor number 50 at Panlay Road Kimani GLS class lo man pahina la tu competitor number 50 Eddie Panlay Road Kimani hemi za lo man pakhat na min semsak porin kan official lama tangin cho DP cho lo som yang GLS class lo man pakhat na la tu hi Melrin Liana competitor number 63 ni Melrin Liana competitor number 63 Melrin Liana ni lộn thế này lộn mình tại vì nó chính căn này thôi căn lộn tập rất là phù hợp chung ạ được là như nên beginner class trong in lộn mình cần xin lộn cho năng beginner class lộn mình tại vì nó biến sinh sắp turin kan marshal chief marshal kan jual là khâu được không kan chief marshal jual là khâu được không lo man panina la to ni di beginner class lo man panina la to remlo diga competitor number 99 tadi di kawan kena ada orang tu semua di kan remlo diga dia lo man panina saya ni beginner class John jual tăng lửa lúc này xem jual là kha có mấy lỗ thủng chân xe lo man pathum na tu he competitor number Joseph 21 Lalbiet Club Joseph Lalbiet Club beginner class lo man pathum na tu Joseph Lalbiet Club amen Joseph jual là kha nó từ lỗ này xe kan jalo kan man sem tu lo din turin kan official na tongin ma ko te ko lo din sela tu juala kan no no man sem sa ko tu kan tha la la kuna lo man ang panina ni sem sa turin beginner class lo man pahina beginner class lo man nato Lauren sana now sante ani kan san la lega lo man pakhat na min sem sak toren kan official lama tong karin Vito ha memo Vito ha tan chede ni Vito motor pena biru lo man sema sheri Vito ayin lo na beginner class lo man pakhat na lapto le lo man pakhat na lapto chu computer number 38 serial sheet chuma ani he beginner class lo man pakhat na lapto serial sheet chuma ani he lom tlai khuwa tana local ani lom tlai khuwa ni he beginner class lo man sem chu kan zota
novice class kan sen veliang novice class Vito kan lo ne novice class Milo nga chang lúc không in novice class lo man palina min sem sakturian VL mga isa nga so katipa lúc Milo net hiam lúc lo novice class lo man palina min sakturian mesaka lo sok se ko ngayon hay ko tin do na tido zung pean mesaka omen Nasa kawan mo, Loman Palina. Minsan sakto. Novice class, Loman Palina. VL mga isa nga, computer number 45 ka ni. Palina. Kudlader siya lang indong puy. Dia mo. Jangan chanlag sa kan. Nasa kakalo na tingkang sa ko ngayon. Loman Palina mo na sa lelo sila. Ang lombeang. Loman Palina na tuwi. Computer number 13 van lang sa mga puya ni Bon ven ka, sarang ven, ano yun? Wala, nasa kaka, siyang lang sa surin. Kami sa hiyang, walang tabi na minsan sa kalapurin, nasa kakanlang ven novice class lang magpakita minsan sa puri pinali ka umay mo pinali to lawan ni mena ni chonin kan official naman chonin semua ka lokal may sila semua ka lokal sa ko ngayon novice class lang magpakita milo siyang sakse novice class lang magpakita na to Long size wala computer number 70 BVP Loman pakat na novice class Loman pakat to Minsan sa turun Sarte ka Sarte ka Wings Oto kan main sponsor Petronas main sponsor Bupari ano yun kan lawan novice class Loman pakat na nagtuloy competition number Nalrimbo tani so nalrimbo bro racing ang yun Ikan urus Loman jo konsum jo ini jo yan expert class akan kaya na expert class Loman Palina minsan Durian Miss Elu kan Mimsa Motos Floyd to kan OV nilai bet ini Miss Elu expert class oleh Loman Palina expert class waktu expert class Loman Palina expert class Loman Palina Latuhi competitor number 38 VC Vanaldo Sakasap long fly rookie class beginner pakat na ukani beginner class beginner class Loman Patun na kan sensun lenga Miss Eli kan lenga GP kan dong sa show to GP ako ngayon lasok sa Loman Patun na nila semsak sa expert class Loman Patun na nagtuho competitor number 11 Peter Vandal rin sa kanya
Ano ba? Kartin ba yun? Laman, expat class laman kami na minsan sakto rin. Kami sa di lamatang po rin. Doon din sa pularan yan na. Saan lang, so saan pura baka doon din sila. Laman tabi na here, expat class here. Tingnan lang, pucipi akan mana? Laman paguna di sektorin pura na. Kami sa soy tua sa sini bertot mana? Bela lagay berlengan. Laman paguna na to ye. Semua orang muka. Tapi kita mandor ay pinay kan ye. Ada buka. Ano ye? Benara motodon ni tukahin ni. Kalome, expert, pakhat na, first position min Samson Turin, Sarpeka, Kansome. Expert class, first place na Tutsu. Rider 85, Bia Wasawa. Sabi ka kanlome, tuna, one make, kante, tungang o. One make, yan, pakana, tsaka pangana, ma, pangana, latuhi, minsan sakturin, nautia, Krisa, amen. Chris ako amen leo. Lo chuan pumalsoma. MLS pumalsoma amen. Lawan pangana minsan sakturin. Laman pangana lo tu one make Peter Larisanga. Kalome, palina minsan sakturin, Lushai ka. Anziang, ang katsarmay niya. Lushai Rider. Palina minsan sakturin, one make, fourth place na two, David Lalfagzuela. David kanlome. One make, third place, minsan sakturin. Jonah, ma'am. Jonah. Anni hero alam mo nga ron kalanni one make, third place. Rider number 38, Siva Ladusaka. Jonah, hero one make, sponsor tuti anni Kanlome, second place minsan sakturin Andrew, ma'am niya Hero lam Andrew.
hero lamani ani hi 1 make second place latu rider 47 show lerun wata Andrew Kanlome hero 1 make first place Minsem Sakturin awa hero lamatingin Vara Kansome hero 1 make first place Latutu Biela Sare Bokani Sabara Kanlome o tikanin price cho kan sem zo ti to ma se tunayanin sponsor pakhat ama min sem sakturin zira tc kha kan so min lo chuak lok se chon ani hian best discipline rider aron sponsor ani voin she said na ate retail lama ate ati lawang kha kan thanga chumi la tu chu lesser player Grand Rule Racing second jamboree akan chance for helmet akan helmet kadonga helmet kadonga isa thosnya helmet aga tong tura pu ka tiber Grand Rule Racing lampak sabar so kan Bikers Jamboree 3, third Bikers Jamboree Sutikan, Kanzauta, Atira Tournament, Telku, min sponsor to Zozo, Kaloma, Big Taking Petronas, Lama Zoa, Kalam Tukan Swini. In the vine, Mancha, Vigule.